Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akwa aboabo ho etio ne to na Adesima me mamu nyina kwa abade mo ba Alandu Media so kai so ba subscribe no ahya ma fofo so enya bi ahye ye de anante ne abepie so ya bepie abrantie bi a ni fie nko nanim bia na so adwuma a wo bɔ no opomu ha no esene fata se me nu mienu ye tweben no ne ni di nkomo esan se beebi ye wei enkura ebemben ye no be ye kwansinum na abrantie bo mode abebɔ ne sesen wo ha no mo na enkwala wo mu wo enkura hodro mo twa sabro ne hu ahia no omo nyina eba enteteye wo kire nkwada dade se enkwada no dru bro mbetimi atwa kwansinum ede akọ sukuu na enkwada no ekọ wotna hefa na kwakọ kuma nimre na enam se me pass me ntino me didi ye se me na mo nkomo a me ho entome eni nti ka me ho ne enwia ye nwia me ne abrante ne nkọ bonkomo ne musa ne di enti a otu ne hu si wo so be ye adwuma so sei ede aboa enkwada a omo wosa afefa wie mu sa wo hwe yanimu a wo hwe yanim sei a wo se kuro bi ani so sa so na hwe yanim tenten so a kuro bi ani a emu boye pa na so hanom ana abrante na betena se obeboa nkwada nti ka ye ho ne ye nkone ne mo nkomo ne ye hudi etwe bie me di ede ma me fuza ka so be subscribe wa share ma fofo so enya bi ahwe sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mo what say? Ana yamiase. Anu ayedika yanu ayisunya avini. Ndi yesa ba be kan me wia na obi ade akan ba ko ade akire. So ate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sayaratun ka. Kitabun book. Fi'lun osono. Jibalun paper. Sayaratun ka. Kitabun book. Fi'lun osono. Jibalun paper. Fawakihu adiaba. Waladun boy. Bintun girl. Sayaratun car. Kitabun book. Fi'lun osono. Jibalun paper. Fawakihu adiaba. Waladun boy. Bintun girl. Sayaratun car. Kitabun book. Yo said ye kan de to manum say yenya abrante bi adwuma wo bo no eso twede mpo nyankopon ene nipa animu no ene ene ne ba be bonkom abusa no de ye ya wonya sa akoma paise wo de be kire enkwade ya dere ade e wo sa afefare emu no bebi ye wona muwa ye wo tetirem ene eye kewa na se chechewre eye emfimfi mu hono no na wo hwa ya bro no ye boboso ni nyina no a eye farming community enti nkura no gye so mutwa kwansin be num ennan miensa ansa no mako school mu na so abrantie de ato no ho so se wo be kire nkoya de kopum se wo benya hoɔden a ɔmo nkasa de betwa kwan de akɔ school enti ne eye ne ba bebɔ ho nkomo de enti wonya asa akoma pa no ene ekwan a wo faso e ba be kire nkwada na de medin de ye ba kopa ye fa me maame Fauzia me ma na kwaba ne fa komo twetwe ne nto anso Bacho, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nete say. Na mi aduma. Bacho ne fro say. Bacho ye frame Haruna Inusa. Haruna Inusa. Bacho, wait a minute, what is it? Bacho me 19 years. 19 years. Na. And what for you kakaka we that one so sad.
na me nhwe eye den ebre ben na wo sha se wonya akoma pasa wo be kire nkwara nketo we yade me sha se wo bre a me ma me papa mutu ni fu se me ye de me nko makranta ba ta ma na me konde na ma adwin ni mu se ebia me pesa me ye de me be kire ade me be kire makranta ti wo bre a me ko makranta no ana me hwe wadi a malam fo ye ene ensema ana me hwe se ni ya malam esi ye aduma na no ka se komishini se ya no so ye de eye no ka se ai obi a wo de wo kire Quran no so amfa so esini nipa bibre enti ano ne ba ma dun se mpese me yese aduma we okay akopun ada me free atiase fo asase to enti ebrebe ndi wanka so wie Quran pacho ai na usua no wo hemfa pacho ni sua no na mo a wo ofenso na mo na den na ubepie mu wa ha no na wo busuafo bi wa ha pacho na busuafo ni ni ha no se me ma me papa mu nyina wo ko bi o mo fro no mansu bunsa so pacho ai ahon no mo de mo wo ba ana me na mo ye de eti na mo ana me ye de me beti na o mo ntin ko makaranta ana me ye de mi enti wuriye ye no nanke wo so ko wunchi na ye de na obepie mu ha ami ye no once ndie die yinsuan de yenwi ndi ye ma de se me de to aso ye se mo hunu Qur'an na chese me de majai mo hunu Qur'an me nya hunu hadith me nya hunu se ni sikanya me se me nya te Qur'an fiki hu tawhid ni nan kan ho eni tin na ma me de yire me hunu me de misuan ana ye ma ran so ka tire se ade de usua na oja to won ma be bi bo ba kwa kofa wontin de enkan bi ana wa de obi makaranta wa ase no de wodi me bai ana me so me ba no se me kira de kakra ndi kakra yankopon de amai enti hanum ni se wote hefa pacho meti chichire ayo mo friend KY pacho na ho na wote no wa na te ho am pacho nipa mi ni na e malam peni ye de ye bai ba kon so ye de e wo ho ma wo ye de me kire ade a mo friend malam Ibrahim ono so ho no timene ne ye de ye nyina ye firi ofin so ye de ye bai ye ko makaranta ba mo ni di ka wi ja na ansana ye no na ye malam peni ma ne de wode ne ba chichire ho no ana wode me so me ba ha se se me kire ade timene ne ye de e wo ho no enti ode wo ba ye no fi ofin so na mo beta chechewre na wona anope bia wona nte na wo ba na ajo me the bike neba bicycle na wo de ba anope bia enti ya wo simu tambe na wo beduru hanom tambe anope ya mi simbe 9 me ba beduru anu bia ai 9:45 bicycle mpono 9:45 ansa na wo duru hanom eni emuwa ajo na enkwara na wo kire wo made no omododo be sen enkwara na do omodo so pa yamino no kra de omodo so net me duru be 100 100 na o mi fie ni yesen ne sen ebi mo ne me yepe ana ebi mo so enkwara nkete 6 years ana 7 10 12 13 esa me hwe enketo an de so be 2 3 and 4 Inza anopan na ye nkura nketen no ho atwa nkula na akwa no wo nti omuntimi nko school na sa akura bia ne omuntimi ade anko school no mo de mo bisu ade wa hanu se ani mira na tese omo pon school na na mpenifo no nko school ni nyina ele aba nse ni ese so ade na ede kan ya wo ba ya wo behu nkwala na de ne kenya wo ha ye so betra ha no akire nkwala na de me ba no de me mama no papa mo hye mi nkuran se me ye de me yire me se adwuma we na me se me ye de a me de me yire me ho ye na me nso so me obi a me de me di de me nsa me ya me ntimi ye adwuma bi a adwuma bi a wo ya sa adi me nkuran ade kire ana mo ye de mo tu me fu ntimi ba no na nya me de de ba me tie me mama no me mala me futu mo ye de mo de ma me ana me de me tena no se ne me yire me ho aja me yan kakra me nya de me de betutu bibi ye. Okay. Into what shall say a dim facing? Oh, me call Makranta de. Because I was shall say, what shall they were had a dim facing?
enya afe 1 year enti de bia de na ya na Kenya o ma wo sori dware ba so be kire nkwada na de o de nti ameme Kenya amema me ban se nyankopon komsheni wa say obi biara ebia obekọ jihad ana so obe free mo jihad mu nyankopon ye de enhyira de ewo ne so ana makranta nso a me kire ne so eno nso bedi me ho adanse e mala peni ka kire se obi biara obayere ho aden a kire obi ade na onu nso de ehunu Quran dan kwa mate mu ada Quran na wo kire ne eno no be de betwitwa ade agyecho eno tin na ya na mame nya akukuduru sema ya de meba na maba be kire ade o hase jo nyankopon so nkoso enhyira na enkwala no o ma wo fotua mo ka se de mo ko school mu tua mo kana mpato han eduru bosomi yo modidi sika okura bia 7 no ma de maka bu no mo de tua ma me mala mpin me de minim hu bibia okay entina ye say bosomi so a na efe no kudi nwota no bosomi sika no e no mo tua na 7 cities na imom daily ene yi bia nka ho bi Saturday ni Sunday di omo ba akura bia Saturday or the 5,000 there emeba 50 pesos Sunday nso no the 50 pesos na aba na we dey na wudidi nyami ni shenipa ene baba to wo mani age wo mani age pa na me nhwe wo sɔre no ansa na ma do be ko makranta ukowura malam nkyerɛkyerɛ ino maami afutu ma wani gye sɛ wo be malam na wuso na da na wo wani so pɛ sɛ wo yɛ daagye me swade na me ko school na me pese anka me beye me bobo ana na me sa pese anka me ye bank manager wow na me ko school na me nya de yesa ana me ba makranta ni hu se na me si ya de o makranta na nti se school de na ana me se na me de mani bele de bebu makranta ni so ba me so school ni kakra de tache makranta nti se enkura no kyerɛ o ma de Arabia nko a na so se wo de English ka ho de English kakra ya de e kan wo de minim na ma kyerɛ de minim wo de me nko okay nti nkura no eya na sese no so mu susa o mu wo kyerɛ wo ma de am didi se obi a so ne master kyerɛ na de a obi a person yɛ de so person yɛ se ni teacher enkwada no mu susa eya omo pon school anso ma ba makaranta no omo kwan omo free so de ko school omo free school de pa no wo de wani bua ye kwansin be sese kwan de wa ba me ntimi nkyerɛ sɛ kwansin sei ni go ye free he ko kyekere a e be kwansin be num ene free anso ko ye kyino so be kwansin be de wo enti schools be na wo hanom a wo hu se ben school here Matagis na asa ya de eben wo hefa wo kyekere ho no asa no de eben kakra unduru kuro ni ana school be mo friend PIS ai for na tea ai o me ora friend din kakra o mo na de tea sa school nti ana so ene Matagis ni ana PIS ni de eni nti ana de eben kakra okay enti nkra na pomo ba omba dusia brebe no mapom brebe ahari omo mantem de ndie bia me me ba bedu abe 9 ebo nyame bo na ebo 10 na yesu ya de ebo 11:30 ana tese ya de mapom no makofi akudi ebo 4 so a animere 4 na ma ba yesu ya de ande omo nyina na de ebe ba yesu ya de na ebo 5:45 ana ya de ya pon na se ebe ya metime ko duru fi ya so enti sa apre no nkra ne po anopa na omoko na wo ya de ga na metia no se oti atwen o mo anti jora kopim kwese de nyina wo ha efiada nko ani yemba efiada juma enti na mo ma okay yo na saya na unua no ma no mo start makaranta o no mo wie yidi se mo doso na wona mala mhwe wo hu se odo ba ha no ma ebepo wo ena odo unua ba ko no so edeko no ho wo sha se so wo fa Quran se wo de eye adwuma no aboa aboa aya mani jime ho to me to no mani jime ho pa to first no na be bia metena so omo ha me omo se mabusu afo no so no omo de omo ha me ba ha se ni mani je ana me ko no so aya na
omo amon so hu so so manage me mala manage me ma me say ohumia na ni jepa ma go fo na ni je me ba de aboa me no kore enti ya na hu so obi kura Quran na so wo so wo ye jihad na sabi wo de ya de ensene mfata hu sa wo nua na sen na ya na wo si feel oh aya na aya me ya say oni pa ko ne de eyesa dia na me kan ntimi so oni say untimi ya no wa de wajai na je so ni ba ko no wonte ase ba sa woti ase dia ubenya akoma pa de e dia jihad okay enti ne krakra no fitu sembe na wode ma emebunu na because our age 19 years obi ha 19 years wenye hundo ba no wasa obi de 27 years wenye hundo ba no wasa so nenso 19 years yankopon adoma mu hu sei na opese wo ye ewo abrabo ma aya na pese wotena anase se yankopon ya na sa akonya foforo bibie ma wa mboko bebe aka kwachira de ana nkora no hu dontu baka he ya oh jihad de even commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bari yasin ya won wa maka eno so essence na document ofiri maka ya de eko Medina enti asile no na mechira de ya na akonya so ba bebi ya metima de akọ efise ya mfanya mi aduma ya de enti na bebi ya de faako wa ya kase obe na mi aduma de wo so de wo chere na se be obi an so be de be nyini bi ni bi enti akonya ba bebi foforo so ameko na enkwala no o choma de omo ya de oh inshallah tabarakallah mo ya de pa ebrebi ko kuju wona mo ya malam pinyi efen malam Abdul Fatah wa bi makranta be bi ya mi adu enti ne makranta o fro mo na mo ye nipa ma kuma ku 6 omo a start ya ya ni ache bi 3 years 4 years ana mo aye de enche omo nya afi dia na group A for na de omo no mo de omo de mo kuma makranta na che ana ya de ya mo nche na afina mo acha ase yo group B oh yeah quiz inshallah ye di first ana group A for nso ye kurubi am for won abruchire ofin so abruchire omo so na de di group A first nti wa de omo ya de na ase ba na mo man tem na acha omo aya fuma nti na mi omo fie no so bi ansa obefi ne kura no ebe betwa ba kwansi mienu anasa ne yensa ansa na nkura na ba beduru omo kwan wo wo ho ebi mu so omo ba omo timi sim tambe no beduru hatambe se ya na no mu di nkomo ai ebia Saturday ni Sunday ni di inshallah ya omo bantem eno de ebebo 8 na obi omo nyina de abeduru anu se ne omo so mu si fie akomu free fie tambe omo fie be 6 ya omo ba beduru anu 8 de kura me kura me de bike e ko bi fie kura me se e yakwan ne de e wa pa na so omo nante na se nkura na nkasa adusua no ma wofo na nkasa nkura na adusua na nkasa omo ni je ho omo ni je ho pa omo ni je ho yo ene asembe na wo de ma emmabunu no ena afeso so wona o mafato o mo so se o mekere afoforo no made sanse bebia wo nya ha na ewo tisi de obi koto akurase a osem de akurase de mempe ti asembe na wo de masafo ne sanse o mu nyina so ye nipa o mo so nyina hia mo o mo so sua de ko mo nima ebe afuto be na wo de ma afuto amede wo me wo de ma amamunu fo ni se kunjini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi al-ilm talabul ilm farido wasi indication shadi ma islam ni biya ana wasi talabul ilm farido ala kulli muslim wal muslimat wasi indication shadi ma islam ni ba ni islam ni be biya te wasa we islam ni ko ade ya wa bari yasin de waso ya de we ron we de isunya ade na de usunya Quran usunya school na wa de usunya Quran se be ya mitime de aja akwani ti makranta de anasa Quran de waso de we ron na de uri sunya ebi se komsini wa sallallahu alaihi wasallam wa bre yasana Quran bre no nyamfi 23 years ansan we de Quran ye de eshema enti uye ni pana ultimate na wi asina fan se what months one say 23 years super so de be sunya Quran e de bi agaje aya ba Quran pona inshallah be dura fini mu na ye de wo sunya wi te wo say islam ni bia o ye de wo yiro mo so be de be sunya ade so Quran dan kwa ma tin wa de be di ho adanse se me malam pinyi ka se mi chire wo se obi bia ro bayire no ho tin ade e sunya Quran e du dan kwa ma tin wa da e suratul Baqara na suratul Imran we ba be fasa woni pa Quran na ide akọ heavy enti e wo se ye de yire ho asase de e be jawo no akọ ba na emu atin wa da de ne de ye de ene de wo ho no da
enti e wo se Islamni bia mesrew wo ye Islamni akora wo se so a mesrew ye ho na ye de ni sua ade se Quran wo ntimi wi Quran po na wo de ye de ho kakra bi obetimi sua bia no sua futu amene wo edimo me wona sam kra me nkampo bim na ha no mo ye de na mudidi ana mo no aduane wa ha ayo to bo ame wo aduane wa na to bo nso ya na ma me fo no mo ane de aduane breme sa aduane be na ya na ata no no ma hu aburo hu no wa mpatro ndo ayi tutun aburo wa no si sa na to bo ma ya na me no emu na mpisi ana ya aduane a wo pa na se na ya aduane a wonya no wa ha aduane a menya no ha no nge enti se nde so obi hwe no hwese se wo se tu hu esi wo so obeye jihad na so 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 wasane asa akonya wo oh inshallah te ma cho number mobile money mpatro me pa cho mfan to jama ye wai me mpatro me number ye 0599 0599 91 75 84 0599 91 75 84 India Baba Haruna yo Baba Haruna ye da se pawate ene obe no wadaje wonyane akoma pa wonya se wo de be kire nkore ya de na so kwan wo jihad awaso mu no de se Yankopon beboa am wotimi akono yi enne ye twam Alandu Media ye de ye paasama de bia ye pe bibia hu no ye twam ana ye hu ye nua be me na se hu ne se ye ba ne ne bebo nkomo ne ye hu de nti a otun hu si wo se eye kumase kakraka yi epom hanom eno mebo ne sesen a wo kire enkoda asebie so asebie nyanto obabi omu tinti no kwan wa a wo nsa ni hu ahoodi nti no omu beko school no wo kire wo ma de se de be ya ombedrum pempenso ombetimi anante de akọ school yehu ene ato yakoma so ne be mjidi se nkoma ye boy wani age ho pa enti nso me yenyi binye fa mo ye nua be me essence Alandu Media ye de wo hon me ye hua ne ye pensem a be boa ma Ghana ne asantema yakọ na nimu no ene be pie ye nua be ma wo di dumaso wo sa poyi mu no ye ne no ebe bonkomo bebi wo wei se de woni ye di nkomo no bebi ofiri ba no kwan wa ne nso nam nkoda ye hu do ene na dwuma pa da na koma so pese wo yintin ene wo ye de aboa yesu ye mo no na ne dwuma de awodie no enkonkan midin de ye ba kopa ye fa me ma me fauzia odwe da mpo nyankopon ya adom ye be se sha ka se be subscribe no ahye ama afoforo so enya bi ahye baba ya me sha wate ya me sha pa odwe da mpo nyankopon ya adom ye be sha Makranta